Tour du Rwanda yakomezaga, aho ubu ngubu bari bageze kuri etape ya gatatu. Etape ya mbere nk'uko bisanzwe yatwawe na Aldo Taylor ukinira ikipe ya Lotto Development Team yo mu gihugu cy'Ububirigi, mu gihe etape ya kabiri cyangwa agace ka kabiri kegukamwe na Brady Grimo, umukinnyi ukinira Israel Premier Tech ukomoka mu gihugu cya Australia, mu gihe etape ya gatatu nayo yegukamwe n'uyu musore ari we Brady Grimo ukinira Israel Premier Tech wo mu gihugu cya Australia.